Aunabuna utionikuwa na wakasama aumbita toka wa Peritania na manifestation of Jesus Christ. Christ revealing his glory. Na Nona Vakaraitaka na Nona Kaukaua ke na Nona Lagilagi na Kristo. For the benefit of those who may not understand Fijian, let me briefly outline few things I have here to share with you, a brief outline of my sermon, which will be presented in Fijian Tauke this morning. Today, according to our Christian calendar, it's called the 5th Sunday in Epiphany. In Epiphany, we celebrate the manifestation of Jesus Christ, Christ revealing his glory. Many people could not understand why God had chosen some years ago for Christ to be born in the manger in Bethlehem. That is what Epiphany is all about. It is the manifestation of Christ, Christ revealing his glory. For the Lord, a salvation plan for all people. There are three thoughts that I will be sharing this morning. The first one, in Epiphany, we celebrate Christ as the true light, guiding the three wise men from their long journey from the east to Bethlehem and successfully returned to their home country. Jesus said, "I am the true light. Those who come to me will never walk in darkness, but shall walk in the light in this life and the life to come." And secondly, in the baptism of Jesus, in our first reading, our hope and strength is in the Lord, whom God says, "This is my beloved Son." Listen to him, respect him, obey him, follow his words and his commandments. And thirdly, manifestation of Christ is available to all, because Christ has already conquered the sins of all people. Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. And daindai, au kaitiko, ni kalima ni singatambu, ni otin Epiphany. Se singatambu ni Epiphany. Na imbale ni Epiphany, kena bosa Peritania, the manifestation of Christ. E barate ko Christ revealing his glory. E barate ko etiko na Kristo, na Nona Lagilagi ke na Nona Vedere. Baleta ya sau mindende na taro mai pedeliam. Tone wase Levu ke burubura, taronga mai nangau nea, ka dho mai ndai no na taronga tiko, a dhava na pali manuman mai pedeliam. Na Kalou Vedere sara me mai sudu e na pali manuman. Yana imbale ni Epiphany. Sa tebu baraita ikoa na Kristo, o veio koia. Na Nona Lagilagi, na Nona Vedere, o koia enda na ngoleba tiko, kauto tiko, inonda rongoda na bosa ni Kalou, e na singa indai. Na matani baka sama au biwasea tiwan matani kuwa, Epiphany begins on the 6th January. Na kauna ni January, e tekibuki na Epiphany. Kena bale se kalima ni singatambu au ni Epiphany. Ina kauna ni January, e bato kaiti kome ndua na kena wadangi wakaloto. Endo bato kaiti kome 3 Kings Day. Singa itui e lewe tolu. 3 Kings Day. Rotona tui mene tui dhake. E roton biuta na nona tau panua mene tui dhake. E liuta ke na rarama mai pedeliama. E na ilolo mbalabu. Rotau lai dhuba ke na ina bali manu mai pedeliama. Kau sareti ko na singa indai. Roton na lewe tolu ngo. E roton serita matabuku wale nga. E roton tui. E roton tui mai na beba nuan duindui. E roton lau mai kit. E roton tui mai na non roton banua. E roton sa tui mai na non roton banua. E roton gai kenan dau talangani lo malang. They were astrologers. Roton di kebara kalo ni lo malang. E roton reida
Para tau kila na imbale ni ka me vosa kina na kalokalo. Me vosa kina na lomalangi kina buruburu. Iro tau raida na kalokalo ni singo ya. O iro tau na tui lewa tolu me na nona tau banua. Para tau na tamata buku mai na nona tau banua. Iro tau sangai loma bata me tau lako mai ke pedeliama. Sa sudu o koe dedere sara. Sa yago mai o koe e dedere ndua. Na nona kalokalo. Salarai mai pedeliam. Kemuni na iba bakos lilotu sa sambolo binaka dua nimbula menda tata kumbekina erto sa Vakaraitaka tambata buku mai na tuidake erto sa tui erto sa turanga mbini na nono to tamata mbini nono to yau erto sa tamata buku erto sa buli binaka era tau sanga i dhuba bei Kristo. E nei lau lamba lawa tau lang mai kina, mai na tuidake. Ka lago ki pedele e masa, liu takira tau, era tau sa pambauta, era tau sa dhuba, e na kai era tau reida, koe dedere ndua. Loma langi ki burubura no na kalukango. Sa sudo i pedele. Sa kautira tau, ki pedele. Na lesoni mbimbi ndua. Usarabati kona italo nongo na lesoni bimbi ndua era to bulida na tamata buku chisunga na rara mandina. Christ is the true light. Erto sa mandin dita sa roto na to raida mai na no to bano me tu dake rotonga raida ena rani no to bano ni vila ndula kalokal katukuna o koe de rendua sasu sangai luta ira to mai na kalongo na mo ni singa ya enda singa bido ya kada mai ki pedeliama kina pali manu mado to vuba rato solia na non to yau na non to kaba marengeti na non to banua mera to vuba be Jesu Kristo na rarama ka vila mai na ibatibu na rarama kambuli kina go burabura na rarama ka mai liata mata bi Kristo ko yau na rara mandina ko sa lako mai bi yau ena senya lako na buto ena lako tu na rara manimbula ena mbulango ka vabayani na mbula tamundo ngo na manifestation of Christ na basi kani langi Kristo pera sa bambauta te ba kaira to matana tatiko na matabu ko mentu da krito la mai to sa due pedeliama ia nirto sa lesu palto so tamai ta oti be wana tu be roti kai kai roti ndo sa rai di koya to ke me tu na bia o me lai du batalenga bua sangai basi kana rara ma bero to mai pediliama do ka kurila ko na salango sangai miuta na rara ma na Kalou merto ngole ndu na saltan baleta ni sana kita roti e va matea na ngone alatak angay rai na tanra ng bongi pe Joseph kauta na ngone gi ichipita lai tio mai kia wawa me ngai wasa bai ko mai kia ngai lestalma manifestation of Christ na langi i Kristo men da rai da bai alo ina non dambula me liuta i kenda na non serau ke na non kaukawa kasang na kilebu ni Nona bimbi and tio kina indai Epiphany, the manifestation of Jesus Christ. How should I take tiko? And the singatambu bimbi ngo me di lavi kenda talamanda na rara mongo. Na rara makadila mai pedeliama. Na rara makadila mai tumbau. And ano no baturanga mai la kamba de tilka walu tol sa kalima. Na rara makadila imbuni basanga. Nararama kadila e nei tio ko baturanga mai kumbuna erto sa solia na ulo ni banua mai kumbuna mendambe kina nanda untu si rarama tamata ni Kalou o kumbuna kere tio baturanga me sanda mera nararama kai viti era sa dingoma na turanga na marama o ina nonda era sa liwani bikenda ni singa ndai me di la bikenda talimanda nararama ngo era ndambe na ministeri wuli da sarai da ti kona be bosaki era sa tobole mera liu te kenda ti ona matri tu enan duana i Lesoni salam bolembole enan auna nda ti okina ndai matata be kenda na banua nda ti okina ndai
O iau na rarama ke burubura. Ko sa lako mai vai iau e na seni lako e na buto buto. E na lako tu e na rarama liu. E na bula tau tawango kai o tisu ia. I sa oti na bulongo e na lawaiani ki na bula sa Vakaraitaka na Kalou. Me di labi iko ke iau, di labi kenda talemanda. Me di labi viti. Me di labi ke muni na dauri belu taki e viti endai na rarama ka vila mai pedliam. Rani parrama tai talemanda kina non dei lako e na ngona bole enta sa tio kina endai. Ke muni na ibaba kosli lotu. Ongo na itutuku ni Epiphany, the manifestation of Christ. Na kau biandusia ni titombu na non dakilai Kristo. Ni vedere non dakilai Kristo. Ni langi non dakilai Kristo. Enda na soliki enda tau voko talanga. Baka non tombu na tamata vuko minutu idak. Baka non nambula nandau ni sere. Superintendent Sunday School tukuni tion batai ndetsi ndai. Ni vedere ka titombu ka langi non dakilai Kristo enda na soliki enda tau voko talanga. Kina nona lotu na Kalou. Na kena bingarabi, kena bikadibi. Kemani sana ibaba kosli lotu. Ngori na matai ni tutuku. Au biandu sieti o bekenda. Ena singa ni turanga, ena singa ni kalima ni singa tamu di Epiphany, ena singa ni indai. Ne karua ni kau biandu sia. Sabu na utaga ko Joni na langi ni Kristo. Una utaga ko Joni. Rongo di tiona kena Lesoni matai ni kuwa. Ambera Maciu sabu na te Joni mene toritan. To bebu tuni sabu lekar materi tuni Kalou. Ambera Maciu sabu na te Joni. To bebu tuni sabu lekar materi tuni Kalou. Bayau sandu sia sobe Joni. O ke muni na Kristo katri Joni senga ni oyau na Kristo. Bayau kalolo birasara. Nongu itabinga me uvaramaka na nona sala me nondono na sala tu. Seni rabi au meu vuba sombu, meu sereka na wani noni baba. Sere wani baba andau nona ngana slaves. Sere wani baba. Kabiandu sia Joni na slaves, e wasibidake mai bei koe. E tiko sarai rao koe, seni rabi au, meu sereka nona wani baba. E vedere langi o koea, e vedere taundua. O ti sarangai azangai, basika meu tisu, wanu era tuki na rumata. Sanga industria Joni raida na lami di Kalou. Koia utukuna te ube kemdo. O koiango e na mai sereki ira na tamata. Mai na non rai bala da. Me raida na langi di Kalou. Au menakata meu tukuna mandabe kemuni na bitarabe di kaiado. E na singoya. The sequence of events. The sequence of events. Na bitarabi ni bikayado. Patay ni kayado sa koya industria Joni. Raida na lami ni Kalou. O koya e mai sereki na tamata mai non rai balbalda. Kere karua sala ko meu tisu. Akauti ko Joni wai karuni kayado. Sa papito sa tai ko Joni. E kere katoru li sa papito sa tiko. Sanga itandola na lomalai. Marika bata ke Maciu. Rau sereka minasar a $7 na lomalangi. Kawase rua na lomalangi ni $7. E katalangani bolo tambu senga talinga itasonga na lomalangi. $7 mai na singoya. Koe ele wana lomalangi kena bura-bura. $100 na lomalangi. Isa oti $100 na lomalangi zanga ibuka mena rube. Mai toka e tambana. Isa toka e tambana na rube zanga irongo talandoma mai lomalangi. Ongona no gungone ni toko. Do rongo di koe. Ongona no gungone ni toko. Do rongo da na nona boss. Au bendu sia chunga na uto ni non dabunau e na singa bimbi ni Epiphany e da marautati ko na vida ni singa tambungo. E da raida matata na langi na dokai na vedere Kristo, the manifestation of Christ. Sabandai ta ikenda. Sabaka u katai kanda baleta inda sabaki la na nona langi na non dambula e na non dei lawalako ni muri Kristo e na beisi aked e kemni na ibaba kosli lotu o non di tu kena ni tabi ni kadibi kena e na benga una sao ti adoma ingo
Uni sa vakila na manifestation of Christ. Na langi-langi Kristo, ongona kaya na kauti kemuni. Sanga tandula kaya na kauti kemuni sa ikoy nga na langi-langi Kristo. Koe na marutaka bayalo tiko, ena singanda inday. Au tiko na dua na nonda tau songa en dua na bitadini. Ena karua ni madao ni January. Toro sereti au mele tio kina. Au masula talanga nonda tau songo. Era tau marutati ko nonda tau work plan. Nonda tau tuba ni dadak. Sa ati ona tau work plan de tau samakina. Bata kei ra era tu menen daleni abu nonda tau valevat. Era tau marutaka ati ko ibiti Levu kare tu mai vanua tani. Na work plan ngo. Atu kina me sate ibu na bidana baki sawat. Elam baki ngo na norta work plan. To sa tobo lea me sa to so da kina production. Me Levu na kai rawa me na baki sawati kina baki ngo. Levu da kai rawa. Ke sa tu tala work plan na runa baki mengo. Na baki mengo kina baki taraba me sa to so da kina bidana undolo. Ina milioni. Me sa ibu ke mai na misini, me sa andua na misini. Sa tiko na to work plan. Kau masulati ko kau babi na benata tiko ni raida na to daura bo lotu. To daura bo wuli. Senin ren dua ka balata ni sa tandola na lomalangi. Seta ni dua ka Ulutaga ko lomalangi. Sa tandola lomalangi. Sa rongo mai na nona bosa na itau kay lomalangi. Sa mai liata matai bura-bura. Ongona ngona ni toko ndo rongo di koya. To muria na nona bosa ndo rongo di koya. Ndo dakaba na kai tukuna. Kuni da dakaba na kai nda binakata minda dakaba. Da dakaba. Na kai binakata. Ia sa imbali ni manifestation of Christ na tiukina na singa inda. Sa tandola lomalangi na senga ni tasongo tali. Wanuti kina na nonda, na menda, kina kenda, na nonda yau, na beka kenda baleta nonda mbula, na mbula ngo, kina mbula sa tu, abara uta na Kalou, sa tandola lomalangi. Matata ni bola tambu, ni senga ni bola wandua, inga ito songo tali lomalangi. Sa tandola tu baleti kenda, na tamata kenda nga bura-bura mendarawata, na nona biba Kalou nga tataki na Kalou. Nothing is impossible. Aleta ni sa solikwetu na turango Jesu Kristo. Sa tandolo lomalangi o kwe sa tuwa na lewa ni beka kena. Ne katolo ni kau binakata me utukuna ena singa indai. Kau sana tini talangaki na baka sama ni nungubuna ni kuwa katoli baka sama. Au bande taike enda ne beka yado. In the sequence of events. Tapi kaya do na singoya sequence of events baka usaka mai dak e dava liu na nona tukuna Joni the Baptist John the Baptist raida the lamini Kalou dava gitarava papita iso Joni dava tale tarava sa kay tandola na lomalangi senga taling kay tasongo lomalangi dava tale tarava no buka mai na rube mai to kay tamban. Raba tale taraba ni sa rongo mai na bosa mai lomalangi ongona ngona ni toko ndo rongo di koe ndo barongo di koe binazara ndo muria na nona bosa ndo barongo kiwa na closing event ang marutati ko itambaki matata tu na itala no ambimbingo closing event sai koe lesu tale ko Joni tareira to na nona tisai peli the disciples of John the Baptist. Taraira tonon tisay peli isa oti na dada lebungo kay indusi Jesu o Joni. Kay berto one day takira to ni simaya. Raida na lamini Kalou. Awat tuko na bi kemdo en na kaudatani. Non rai bala-balada na lewe bura-bura kena. Sa maraw tay kenda na Kalou. Sa binakata na Kalou in Epiphany ngo and darawata na manifestation of Christ. Senda dada kena mati tu se kambani, senda dada kay nela ni abu sa dada pa inda tiokina, senda rawata na langi-langi Kristo. Nona tio bata ikenda na langi-langi ni Kalou. Sabande ita ikenda, ninda na raida na langi-langi ni Kalou.
the manifestation of Christ, ni vaka sabasabata ikenda na Kristo raida na lami ni Kalou. Koe sa mai kautatani zaranga na non rei valabalada na lewe bura-bura kena. Totoka biau na talanoa ni Sir Reverend Dr. Ellen Walker. Tala tatio koe ndona dhaurwau sambilingi mai na nona vanua. Angai nona itutunga na baranda ina benga unaket. Sa dhati mbatana nona itobo dha. Era sa dhati koe saranga na wekana. Rasa talindoro vanua itata kumbekin. Lawa tu nona dhadanga na wabo kito. Sa dhaurwau dhati. Sa sinika indole kadalaka era ome badoriwa. Sangai tombale tu na bandor baranda na mbongi. Enduanga na baranda, enduanga na bale, na baranda ya endoti ko sai ko endona baloto. Endono makara do bongo sangai ka di sarte ngani talata. Samai solia na ngona na Kristo. Samai solia na nonandra. Menambula kina tamata kada ngai buru-buru. Duru mai ke bakai baleti ko na bosongo. Mai dubai ke mo bagai Vakaraitaka buana Kalou. Na beka ena rani da kawe ko ena singenda. Sa lau mai na duru bongo a duru mai ke na nona rare da na nona itobo. Sa lako mai anen matai ko ni taltala sa mai duba sombu. Angai bosa bakalo matai ko ni taltala. Lako ena bagadem. Sa bambulai ko. Lako ena mbulobo ena singenda. Sa bambulai ko na nubu mambaut. Sa taura ba tau voko na tauru bongo na mbale inona bosa na italtara na singo ya. Sa yado me bisau na nona mbula. Kaya Dr. Ellen Walker ninga yado na tauru bongo mendua na lewe ni bei baka lotu tangi kau-kaua e na nona isongo-songo le lotu ka solia ki na nona mbula tau voko. Kaya dhoba sara na kene yoti-yoti. Kaya mani na ibaba kos le lotu. Au bande ta ikenda tiko na singa tambu ni Epiphany and indai. Sa bande ta ikenda ninda na raida na langi-langi ni Kalou na manifestation of Christ. Ni baka saba-saba ta ikenda na Kristo. Raida na lami ni Kalou. Kwe sa lako mai ki bura-bura me mai wambulaira na lewe i bura-bura kena. Au ni taka ni na bakalo ta ikenda na Kalou na nona bosa enda rongoda tiko ena mataka ni singa indai. Ena ada ni Kalou na tamanda. Kena lubeana, kena lotambo. Mendo sadu mo somera mas. Ke mami saba ka bina binataka na nomu ni bos. Kuni sa bosa kina be ke mami singa indai. Ni ke bibana numa tiko na raga lebu ni bemambulayo ni mai dakawa e bura-bura. Kena dadaka i nomuli be ba kau katai me raida no nomuli langi-langi. Na nomuli dere no nomuli kau era ba mbauti ke muni. Kara solia na non rambula be ke muni. Ibu kia na be kena e so ke mi be. Wa sei kina na singa ndai no nomuli bosa sa lutu oti be ke man. Be ke mi sarawata na kena imbale bayalo mai be ke muni na Kalou. Ke mami sa masu ena ada itisu Kristo. Ni mami turanga kay Bula. Amen.